Ole kumin FIFA World Cup sang ni somni paruk lo thleng tur hi football ngai sang thin te chuan kan phur to hlein karinga ma se Khawvel barak hai ber tu chu Italy na azona World Cup thum zet an khel lo don ti ani voina hian Italy chanchin le kumin World Cup lathar dai chung chang te tu te nge sa enge omzia ti te le fixer poi mo zol te tuna khirin ilonga thang Italy ram te hian World Cup trophy tumli zet an choi to ania kum sang zakua somthum pali sang zakua somthum pariat sang zakua somre bani kum sang ni paruk tumli an choi to ani World Cup vaililai lo champion to ania Italy ram te hi World Cup hi kan hre to angin kumli dana zel akheng ania anga chung hi rai thin ani azonin thum zet playoff a zel antla an paltlang zo lo ania Italy ram te an khong tha om hle maya chuti rolin karil wa zona lo om chu romi te hian Christian te anti duda thina nali so Christa nge po khan kheng bet ani kha rom si phaiden avai mil lo ve ti zona om mai thaya ai milani engkim hi pathian siam vek ani ama ta vek kan nia mihring ten lam hian chuwangin email lo om lo ani Italy te hian pathian hramna antok ani mai long mo ti hi karil ruwa aron langa engei dan ero ka shalo comment lama khan ron segula thome kum somruk nuwa World Cup an khel lo chan soi chodoni la kum sang ni sombariat Russia World Cup khan playoff Sweden ramte paltlang zolowin an tlom ani kha record ani kum somruk nuwa avai khanna tan an tling zolo ani Italy ramte tichuan World Cup hi kan thawanga kumli dan zela umta kum sang ni somni bani Qatar World Cup khan playoff abok North Macedonia an ne lo le a playoff hi an tan a hlom aden ani ti kha content ma sakan ta lang to a tichuan kumli alo veile a kumin sang ni somni paruka March ni som thum pakhat khan playoff final penalty shootout da Bosnia lakha 4-1 in an tlom le a an khong kha omani Italy ramte azonin thum tingkan soimaya amar chu kum som pani ani chu arai nget ani ti khan soitai la kan trafi inarin oma Italy ramte khong kha om thakjet ani Khawvel football chanchina ramro pui azona voi thum zet World Cup khelo masaber ani don ta ni chu Italy ramte kumin World Cup ram somli pariat ani petlinga group som pania thren ania Italy ram antelo tur hi an ko inkham takjet ani kumin hi FIFA World Cup sani somni paruk ram somni pariat lai mai petlinga ania record ania latheng ngai lo thil ania match po pui chodona japali lai mai an khel chodona ania pui mi don ani ko host tur te hi USA Mexico Canada tenia thin mak vedu pakhat chu kumin sang ni somni paruk World Cup hi ramte naw jok te World Cup la khel ngai mi alo kurasau ke vart ti te konten ma sa ka ta lang to a eng po chuni ta sela ramte naw jok te anon khel chodon ani a Italy ram football Khawvel chon ami khol lo ani World Cup tumli zet choi to ani a an khoi kha om tak zet ani kumin World Cup history record ani a ram somli pariat ten an khel chodon ani a match japali lai mai om chodon ani a group som pan hi thren ani a chunglai kara Italy ram te an ming an mel kan mulo tur hi alung len thak don hle mai Italy ram te kan mudon lawani chu football ngai sang ngai na thin te chuan kan thriam mai ome Italy ram te le an players te an fans te an khong i thla om tak zet ani ole ti chuan kumin sang ni somni paruk World Cup hla dai ti chu me ni sopanga sang ni somni paruk khan ti chu release ani towa hela hi Italian trong ani a English chuan come on emo let's go tiro u kalang u tina mai ani a la tu hi thani phurna le impum khatna akok ani ti chuan he la thuwa hian Pele te Maradona te Ronaldo te Messi te minglam tel ani a hela atanga poisalut zong te hi no pangte zirna puinan FIFA Global Citizen Education Fund tan pek vek ani dona charity ang de khomo mizo tan ne thinka asatu te hi waka queen Colombia superstar Sakhira le Nigerian superstar Burna boy te ania Burna boy hi
Grammy Award hial lo la ve to ani pani hian kumin sang ni som ni paruk World Cup hla release anut siamani opening le final vela chuan kan hu thei turanga yang fixer lama lu chodoni la he tournament hi ramthum USA Mexico Canada te hi co-host ania opening match hi Estadio Azteca Mexico khopu yang khel do na content masa han chip chiar takin kata lang to stadium a hian capacity mi pui len tam zong singre sang sari zanga somni pathum zet an lengani kumin sang ni somni paruk World Cup opening match ang khelna tur hi atum thumna turani Mexico khopuya ania kumsang ha zakua somsari le sang ha zakua somriat paruk le kumin sang ni somni paruk nen voi thumna atana opening match World Cup thleng masaber turam te ani chu final ang khelna tur hi kan soile thabange MetLife Stadium khania pui chho mi don ani damman hom don kati da content masa kumni dana zela oma World Cup hi a hluni kan pi le pu hun lai tangin kan ngai hlua vini thangthar generation thleng hian a hlut na hela bo lo ani opening match ang khelna tur stadium hi tlema zong kan soilo kanga apoimo a legendary stadium ti hial ani a he khel mola nge hian pele sangha zakua somsari ale Maradona sangha zakua somriat paru ate khan World Cup trophy hian lo choi to ani Maradona phei hi chu hand of god goal thu pui po kha he stadium nge hian mu ani nge ani kha he stadium opening match ang khelna tur hi stadium ro pui tak history ro pui tak nei mek ani chu World Cup fixer te kan talang zoi ange khang te kha fixer karon ta lan thei te nia fam kim lo deuh adik lo deuh hlet te po alo ompal ani thei e kumen lama khain ron soi donia kumin World Cup chu anga helom to hle maya
kum sang khan zakua som ko pariat atang khan ram som thum pani ten an khel chawania kumina ram som li pariat an khel chawdon ania ram som paruk an lu bel ani chu ti chuan content masa han ka tar lang to a world cup history te ti chuan india ram world cup an khel ve thelo chan tele playoff an lo pal tlang to a har san nan to dan te content masa han chip chiat takin ka tar langa kumin world cup hi italy ram te telo ma se ram som li pariat zet an khel don awangin a mu nom don em mani ti chuan Sakhira le Burna boy te hrathar hian dai ti hian min ti phur zuala nang kumina ingram nge itan ve don le irin ber ram kha comment lamar nu chiala ti chuan like le subscribe comment share kha khoin milo me sakla pathian jar kan dam ani chuan mix channel ani nangin content mu nam tak tak tenen klo gir le ang dai ibe zelang u world cup en nom vek ule